wona mbɛkyerɛ de enya na nti bajuma chame na kaka na adwen e de akyerɛ amanone fo moto pressure de ball men so say na den no munya de mo kyerɛ kra munya ne ye mra bebo men e na ho nsɛm e yensɛm wodo no pay daily guide okuni ku akrata no e de aba abeto edwa na the chronicle ku akrata na some de ba no pay no e ye mienu pɛ na emu odupa esoso na ɛso white resene premani awam enya sem kuma kura na ku akrata no ba amane no pay de dikan no okirema eye agbadakwa community no wafra mantemu ahemfo na dwa bruta wonu boafu na ahemfo ne kirema sese yo manga no man nte yese o man yeyi akwan ene dual college ahodo kokkoso na ye kase avidakwa krodua na no Obota region fra mantemu na wonu na eye akache north mensin mu no wonu wo na no ene ye akache north mensin no na hinkuru krodua ne din ede eye ave dakpa krodua no akache north mensin no na hinkuru district capital ho kroya na eye nana matren konwoma so eye kese pa na afin so eye ave senior high school no ho ne wo na ahemfo ne mpanifo ne kirem sei ede adea ede ne yehuni yetememo nya nte yese ene anya semukuma said ye kwaso ni obehu ana ma mpani ahyase ene a big push initiative dual colleges ahodo akwan ahodo ewo manyim o ma hyase yiyi bi o kwa ahamienu o ba ahamiensa ne ye namu se ya se yo ne ekwanim nanso ade hye wono ave dakpade ewa kache north menseni mu no ekire din kyese saa kwan yi ekwaso no munya sonfa so Obia enti on be kira ban on be kira na papa de sebe Peter nso oyimpa ne ba ade hye wono ave dakpa omusu hia kwampa ne bi enti aban entwiwe ni emfanya wonom omosere wada akwan ho de o mansini mu no enye o ehu pa enti twidi amponyankopon ka abanya koma no mra wonom so nsem efise ye kɔ no ano ede ne yipa abanya ma ebe hadwen anopai ehonsem aba abetodwa na sanso na asama esupa no pai ko wakati edin da so daily graphic ede honsem ba bonten na ane nyan na esupa wani mu kirema nema bi kwaso wa mayi mu ano edene pa na the chronicle ebo amane ano pai say katafa toso emiensan page 3 ese yefanto Ghana fo anim say GES proves alleged extortion at Techre Senior High School after the chronicle expose enti ni nyina ne say omasan so the quotation aka ho Ephesians chapter 5 verse 13 omode ekọ Nyankopon fie but when anything is exposed by the light it becomes visible enti ade bia han toso no aya na se wosum mpa han ni yini pie enti oyekọ aka tere ni ma ye wompenifo twetwe huro mienu de dani mum de di kan kwankyerefo peni ono no de o my Ghana homesua ano Professor Ernest Kofi Davis Funi Daha, Director General of Ghana Education Service. NFE on Minyamfo Hollywood Idrusu ono ye Minister for Education. Or so for show Mangana Homesua so nipa etwetwe huro mpenifo mienu we Funi Daha nom. Na kwakata na ba man ye say sikagigye bi ekoso ewo Techre Senior High School num. Ni nyina fa parent teacher association any school management etu anamon bia ano badenen the school ya yaka ho asemi no saa eye Techre Senior High School no e wotano north mensenim awa hafo mantamnim na nkra betodwa ekire mu a awofo ni bi akasa say nsemi adwen ni nyina ne say eye wonom student body mekire parent teacher association PTA awofo na chekire fo nkomamuku any school ni management ayen hihye bi o school ni mu a san hihye no enya ade aso ehwe manga na homasua so ama ho kwase san hihye no nkoso enti emra ni tia danso ekoso ayufo ekirem sei wanom mafra wanom kwatwere wasi nsonhwe ni bi ewa afi ene mfinhye beye miensa ntamuni no
afi bia du asanam de wonom omo kirema registration fee omo je no say kutu say bam nti akoye nsempi na omo kirem say de akwaso no omo dikan akasa omo tiri ho aka nanso wanom enyam wabia de senti chronicle ko akata no ekwahia se enko enwi mo omo kirem say no de akwasie ne school headmaster assistant administration academics and everything domestic some penifo we ni mu na sa dwiri ma ekoso school ni mu no wona mo hya ase a accountant and everything PTA chairman oka ho a enfinhia pod miensa chini na wonom edi awofo mo ho nom abro titi wo musika a sisika na esoso dodo na wona mo kirem say entansa mo de abo headmaster eni penifo aka no ni nyinani omosi enfanto Ghana fo anim sese no wo hwe afi etwa amunya ana afi we kura no mo from kwotwere nsonhwe wo ye tachre school num wa afomantem ni mu a no mo doso nyi pa wasi nsonhwe no mo doso adusuafo pode ahanum ene ensia 506 student ana wona mo kwotwere wasi nsonhwe ni bi afi we im na emu oha ene enum 105 regular student na no mo ho no mo no ye regular student ade bia mo school na afi nso afoforo aka free school ahodo mu ne mmeremere be kan mo kwotwere nsonhwe no wo mo ya ha 9 ne aduonu baako 421 midstream admissions from outside schools na wo kan ho be ka bo mu be twere nsonhwe no na mu kirem say sika wo mo je mo frɛ ni 1 de di kan wo mo kirem say PTA fees no wo mo ji wonom 800 Ghana cedis aka ne sikam 8 million abofra ba ku bia ne ye PTA dues sika wo mo je na sa sika no ma chichem wo mo ji sa sika na woni sika e ko PTA fo mpeni fo aka chi 200 cedis pe 200 Ghana cedis aka ne sikam 2 million sika wo ma bodin say ye 800 cedis 8 million ne mu 200 pe ene ko PTA fo aka omo aka chi na mo kire mi say emu teacher staff no so akire fo no wo mu dimu 400 cedis 4 million ema akire fo na non teaching staff empinifo mo yi adwuma wo school hɔ mo no mo nkira de no so wo mo de 100 cedis e de ama wo mo so nyi sika no empreprekire wo mu wia management de school na no so 100 cedis no mo fam preprekire na akoye 8 million sika we aso ahwe o manga na huma sua so wo mo nim ho hwe na mo kire mu a general art and business student no so wo mo ko twere nso hwe no obi atua 4000 Ghana cedis aka ni sika no 40 million ena na omoja kwala ba ku bia e wo school num eno wachi agricultural science and afi home economist omusu tua 4500 aka ni sika 45 million ena school yimpenimfo ene awofo ne akyekyerefo nkobom kui ejeje school ni ba ku bia e wo honom na mu kirema eno wachi kura no wo kwa kwatwere nso hwe na paper ba ku bia bofra bia betua 10 Ghana cedis. And if I multiply by ni parodo akwatwere nso hwe 506 student omo kwatwere nso ne hwe sika dodo aye bubodin sika go madwire go mbotomu no enya sim kuma kura na sansense wona mu kirem se school no kura na ye day community school community day school na mu kirem se final year student na kura no baby a omo beda no akyerekyerefo na kofa old site school no atena da bia ehwana ya menya je se hona enye hostel na enye hotel da bi no mo de mama fra ne se o mo ntena ho no mo mfa enya hosiesie ntwe mo nso hwe no na no kura no empirisa bobi jaja kwa yenya ne kwanti eno so mo mfa nche won abofra ba ku bi atua 300 Ghana cedis aka ne sikam 3 million for multiply by 506 student no na hwesika dodo o magye tisam we na chronicle ko akata ne kwa nhwehwemu a no mo fra headmaster seven Japan baafo ebizan se openie dodo aboro ma ne say man of God yes we Nyankopon ni pampa Nyankopon ni pamponi omo fra na wase ono mpodi se no no wabepa ne nsan wokra school kura de wayi afrim ono no waja school na municipal director of education waja school na man ono mpodi asase mu misa na kire sem kura de kire din PTA chairman Elder Jackson Traffic Mensa oye Elder Mwa aso penin PTA chairman Elder Jackson eye Traffic Mensa omo fra ne phone so na phone na dum kire din wankasa
Even so, Omba akɔfrɛ assistant headmaster. Assistant headmaster. Isaka ɛyɛ Abudu alias Honabo. Omofrɛ Honabo nso a ɔno nso sɛ kyerɛ din. Ɔno nso anyɛ. Omokɔfrɛ several members ni mpenifuo pi frɛ kyerɛ din. Dise ameka sɛ no. Wɔnom kyerɛ mi sɛ awofo a wɔn susu sɛ akyerɛkyerɛfoɔ nkabom kuoi ɛne school ni mpenifuo abɔ wɔnom dwirim. Agye sɛ sika wɔ afiri wɔn nkyɛn no. Wɔn bɛsrɛ ɔman Ghana. Wɔnom bɛhia Economic and Organized Crime Office Euro Company for NFI Bureau of National Investigations BNI. So mon sha say yehwehwɛ mu mapa. Emfanfa saa kro no bo a akɔso hɔ no mo no ho efi sɛ sika akyerɛkyerɛfoɔ yi ne mpanifo mo da school na no na awofoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ nkamum kuo no agye mfinhyia bɛyɛ mmiɛnsa ntamu no ɛyɛ dwirim. Tawanfa ne nan fancy form. Na wɔn kye wɔnom enye wɔn sika ma wɔn efi sɛ ɛka ba no no nyanye pa nti wei ne awra ho sema ene hafo mantem nim Techere senior high school community day school ena sesei o makodi dwurum saa no nyasem wa sesei Ghana pro ne kankan adwira yese no komwa ma sesei yakopiem e wo school ma sesei de sika mofra na tua no nya sika wa o ma diska na prepare kire din e ho nsem na aba no na oba Facebook ono so na fi YouTube am wo fa ase Mr Samuel Akwa DJ Zigibi ode nam Facebook ana fi YouTube to oba be hu de ekoso nyame hia ne pa wa ya de last man wo fi ha no eto de din a obeba no na obo defense mai na the Ghanaian Times de aba no pe o kirem say plastic waste to fuel AMA no maka nyina sese no sa plastic waste yanum nsuo ne ato agu baabi yanom bottle water drinks ne atoto agu baabi basa yebeboaboa no kama no makoda nani kama enti eme ebe ya hyehyeye omahunu se nsuo ato ayira fa de hye wankra ha no tutuo na ye sa rubber edugugu akamu no edugugu gatam na yiri fa yensa no because eba ne sa ne nsuo no twenye baabi mfa na boa no na ye nsem amaye ombe ye adwumaden kama boa ne nyina no na omo akodande ani se be ye be free gata nim anu so betumi ama amanfo anya adwuma ye na ye nyina ya efiri ha okese a etiti ye hu ze ba ne se ha adwen pa tete ye dodo ehun sensem na aba no na ye free Ghanaian Times ye free ani fa nkyere mu e wo the Daily Searchlight akwa kata ndi bia ba no tirem se anti LGBTQ+ bear no attachia exposes Babin. It is too late in the day for question of reversal. Enti Samuel Atachia odintintimai ewo MPP amanyekuru mu pam akane Public Account Committee na wo badwumaden wo pa se chairman senior man kiremu a sa oba ane oba eda ene oberema ene oberema ena ho sensem a akwaje tawo manyimu ene twide amponyankopon bo nipa ka kire se be ma ho kwan ede wo ba ho na anoma kwan da wiem na nne enipa ni bi atumi atena se hu ni se nyankopon hyehye na oyema nipa no enya papa enti yene yangaza nipa atu ye hofo enti ene be ma hu ni nyonko be ma se ono ene nipa o ne kompam ene ne ya walede ye beboa no obetumi ne na wade na oba nso aka kire na nyonko ba se ene ye fa hyehyen fa won oba de nensa ekwo wo nyonko ba se e wo manyim ena Ghana ahemfo o manyimu asofo o manyimu muslimimfo ene nsɔre ahodo mo ka bie wom nyina ka bom se daabi ade we na ma Sodom ne Gomora man ne boye Yankopɔn di jakotom ko hye no nti we de yente ase ma musuo e ma manyi so ehomrei kobra sa ana no fia de twa mi neja ma se bedwa kire mi se mla no o ma wie enti akasa o mampani Parliament akani for koden o mampani na o mampani sa kan wa science ye ne wa yagya tompre ko pena be mra na ekoto odwa se dem kuma ne kirem se sa mra na adom kese se o magya tomu no sisi o mayi emran de mu odin ni nyina firim ti dia kan ya tentekuru enche hwe ti se ekodo o mampani sa na so wasan kora na emo man itomo ntia se na no na ba se bedwuma cha me ne kirem se ono wankaza be hweme hu se mra na ana no fiada mpani for pass ye nanimu Tawara monsa mfamra
enya manyosem ne ye mra we ya de daga na mani nyina koma so into mo san famra na meto ho biu no mo fifi ne ani ase hwehwe mi yipa no mo hu ne se dom kuma ne dom kase ne nyina agya tum se mra we bebuga o man ene wachi nso Ghana fo ahemfo asofo mpanimfo ye nuane mosireme som ne Obia agya tum se mra we bebuga o man ansana ya agya tum ne nsem we mu ne na samera tachia e kiremu a machi bedwuma chame da na emre beto ne de na wo ya fa ho onimpefe se dwuma dom kase ne betuni na wo hye da pa ne nagisi wo kɔ baabi ɛna akɔba saa etisi aye late we manya pass no wo ka akosi sempo enya de asam no betuma sane biu ɔsema se badwafo nya akɔ asetena kɔhye mra wi a na mo gituma wo betwe enkɔ baabi a nte ye too late sema se badwuma tena acha mehene etumi atena hɔ no ma yɛ hwan saa menne dom kase ma se badwam akɔyɛ mra si one time awi a afi na obekasa ho to kiremu a ɛyɛ ne yawe di ya pa o ma se badwuma chame no ni nyamfo right honorable Kingsford suma na ba ben ho sɛ afi na obekasa yɛmfa mra ne mra bio no ayɛ late a emwa to wanya de ana pay ɔno so ɛde na adwe nkyerɛ ɛde afa ho ɛde abai na sanso na one person feared death in a dental new site disaster a dental new site ya ɛndo na adwumre nso ni tɔ no ɛna abro san kyenkyenkye bi dwiriye kikim edwiri asɛm ababiew ɛwɔ manyim ɔman Ghana ɛne atoyɛ nkyɛm de ɛte sɛ 3 and 4 5 and 6 ene de bia sɛ ekɔ na ekɔ na eba na ekɔ na eba saa ɛndo da nso de tɔ no and spare yɛn nso na spare ba akɔkora ma denta akwagye o akwakɔgye ta ma nipa ni bi ahwere wɔn mo nkwa wɔ no ma akwakɔyɛ awrɛho sempa akwakɔyɛ awrɛho sempa na otumja adwumayekuo no wɔnom ɛde nkata babɔnten akasa ɛde afa ho a wɔde mu kyerɛ mi sɛ enya se mekuma kwa ne nyane sɛ abrosen yɛ boso mienu ay apartment ɛno no bɛn da Yesu ase supermarket awa dental new site na ndrada enso ne to gidigidigidi no ɛna omunya nkra sɛ kyese ne akwageta ɛma dan no edwiri ɛde na dwiri manipa ɛhyɛ ase omunsa kankra bɛyɛ no nsia gbapa ho sema aduasa nsia 836 wo baabi no omunsa kan akɔ no na mo ho yɛ ha ɛfa adwumayɛfo ni bi fa wɔ no maka de free national headquarters omunya mo anso edi free Legon ɛna afi nso agbelempe hwe baabi egya to wadenta afi na agbelempe yenya ebi wɔ hɔ sɛ mo fa 10 na mesene nkɔ nesa hafo ne bi ni hɔ ɛkyerɛ din omo koduru hɔ no mo amkɔhyɛ ase kɔbɔ adwumade omo kɔ nipa podo enum ɛna dan yɛ bu yɛ na atrapo omo hyehyɛ fam hɔ na mu kyerɛ mi sɛ emu pɔlɔpɔlɔ baasa 3 wɔn mo yɛ mpanimfoɔ ɛna mu 2 bɛn no omo yɛ mɔfra na nka ne kyerɛ mo dwedwe dan na no omo tumi yiyi bi na nipa omo sɛ ka wɔ mo no ba ko dindi Margaret ɛyɛ kwali omo susu sɛ maame no wanya mfinhyia bɛyɛ 30 years na Fred ɛyɛ atagba ɔno omo susu sɛ wanya mfinhyia ne bɛyɛ aduasa 30 Solomon Sairam ɛyɛ dida ɔyɛ abɔfra ɛna fi David ɛyɛ dida ɔno so yɛ abɔfra kuma na omo kyerɛ sɛ omo hwehwɛ mu ano omo kɔto sɛ nipa ne mu pɔre ba 94 omo hyehyɛ fam hɔ no ma Fred ɛyɛ atagba Solomon Sairam ɛyɛ dida ana fi David zidane de ɔno mu nyina no mutumi yi wɔn anim no so ɔmo nwuye wɔn ma kɔpie wɔn 37 military hospital make sɛ doctor fo gyina ɔmo so a wɔnom ɛpre wɔnom ɛnkwa na mmom ba ko de ɔmo mu yi no wakɔ unconscious sɛ ne kranim ɛkyerɛ din yɛnua ba Margaret ɛyɛ kpali ne de mu yi no na wayɛ twede ampɔnyakopɔn de a make sɛ de ɔmo dinam apolisifoɔ sɛ wɔn mo nye na hwehwemu enko so make say Adenta District Police na they say sa emu no akwaka wonom ensa omo ti mo hwehwemu ayi adwumaden a na dwumu ni nyina omo wie na so almost by 10:54 mo pa adwumaden sa they say de endo dance eto ye no ye ne mfikyire ha no ma Adenta anspire yen abrosinya dwiri nipa parapara ba na nya pre mu oden ama ba akode yenua ba Margaret Gali waya twedi amponyankopɔn de asese de eno so akwakwaya wakosem e de ama o my Ghana eno so akwaka to ye nkyem a ato o mayi bi o
de bia da ensuo to mframa bɔ na ye nsɛm pii wɔ manyima ɛno so akɔgye ta no pɛyi yɛde ho nsɛm ɛsom ɛwɔ the daily search akwa krata no emu nya sɛm keto akora na DJ's give fam to aso ne yakwanim na the business analyst de aba the business analyst eba man yes inflation for May 2026 hit 3.7%. It's a much they say near inflation. Ukwadwem ukoto ade a said the aduane ho ne bo sika dodo ade bekwadwem ne madodo abenyane ade ne ze no. I say nanse na ye pa ba ze ze ni mu asesa ze ne ma no bo na asan hurihuri bie wo. Omo hurihuri nkakra ze no so gusu aye kwaso nkakra no pay. E ho nsensem aba abeto edwa. Nyasem kuma kra. The Samsung GJ to Anna champions of press freedom. Entinya de ketwa kra. O my God and chenche from komite ma boni pa bia baso. Na sani pa kono ma adwumaden pa kasa ete ama o my God and semtwe adwuma ne say ye ma kwan ema obi entete sentwerefo enkan ye kasa bo amfa nhye yem. Dodi kan ye maame Gina Bray oye nsɛmtwerɛ ni wa ye adwuma na kyɛ na kasa ma ɔman nsɛmtwerɛfoɔ yɛ bɔ na baso ɛno wachi Samson ɛyɛ nini ye nyina ye nimu no ye nua bɛma senior man ɔyɛ adwuma wɔ Joy News ɔbɔ adwuma den pa 24/7 obenya bɛso bɔde ni bi Samson a mea me wɔ faase oliwa bɛtia na kroba sande kɔtɔkwato atena we ya Bismarck man bize ni Godfather no the thing added the senior most himself, Mr. Kwabena Yabua, GTV, and Oyenejuma, Ghana Broadcasting Corporation, GBC, and Oyejuma, and the sports highlight. Yenimunupa, senior man, almost a Casaman Central for Cassettia, or Momotata Central for Tiabasubodiano, or Musabe Cabin to Bismarck man Pizzi. Owa hene ne Godfather nti ye bekobi saba so bodi we na se kwase esi tumi kwase na ye kwata akiri ko senior man na abasobo ne kwam wo no yem nyina ye ne wo man ne kwebom ye esi tumi kobi a na daybreak edibi aba na wo kirema I am willing to lead if party wants me. Eric Opoku oswa for sure man Ghana ye kuaye ene ho sensem so agriculture minister oniminyamfo likopoku kirem se ne kon bedo pa senka endi sam yoko no be ma ne kwan senko onkosom omen onkotu franka ankopre omampani dibre emfama endi sam yoko yankopon ya adoma emfimpim mienu ne aduonu nwotwa batunum ne kon do no de onyanko bepe owele pa na nso ohwe anim sese party ne bepene na mo de tumi na ma ne dia enko beko nti oni e waka nokre ne kon do so ba be yo omampani ewe ndi sam yoko ne dim to ohwe anim sema ma na kwanya na watumi abesom omen. There's something a cultural sovereignty must reset on strong economic and as economy. Julius Debra, young papa, oniminyamfo Julius Debra, chief of staff, o chirim say. O main say ya mamre nhye pa betumi akoyi pa dia. Asi sikasem e jana na so. Na bibia da din. Afi no, e ba ne sa bibia be ya adwuma. Ente sa dia e kire din. Now the third general and if you bought che omuchirim say wo ma lock horns wo ho no ma che say nyasem kuma overstaff promotions eduru me so mo na ese mo promote me akoye twintwan akoye nsem pindimi ka say the third general and if ne board che akoye ntokwa wo muntamu a nyasem wo yekoso ho no mo no nyasem kuma kra enye easy tenu ho nsem no enye easy kra aye pinso enu ye daybreak ama ne board ba montene so anopay eno ene yabo akire ede asomwe. The Samsung Daily Democrat ede abekirem say tension at National Lottery Authority NLA as salary takes reach deadlock. Anya se mukuma o. Omu dem say asa hwe o man ga na chacha so. Nse chacha anameboa. NLA National Lottery Authority. Eno ni asem no chacha adwasuom omno mo chacha so o manyim asem kuma kura omo kirem say
Akoya stand zero, akoya stand still. Nasam kuma kura. Aketua o, aketua sikasam ehon sensem wo ho no. Na se konso de se ko munya sika pa o. Na Ghana fo atwa loto de bia sika na efa hen anya ho na ekọ. Se ye ni a sika na omofa ana. Ye ni a moje na se ye dinsu ana ya beje kakra. Na Ghana fo do se na di loto. Loto mu twa na Ghana ha mbetuma twa ni pampempem. Aha na ba ko pe na edi bi. Ene kura san a. Mu kire ma aketua ho sensem ni ade rich deadlock my say akoye nto ni ma bi koso ho no ma ha dwen. Sika bi ese ekọ ni ade a no. Sika na ekọ no omo yeso mudi omunya bi die na adwumayefo no nya sika bi mpraprechi nti ayi sempi wo ho no ma won so wa ipinso ano pe ho nsema ba na sanso na Ghana man pani kirem se yemfa nto Ghana fo nyina nim se nyankopɔ ya adoma kita wonsa bosman na dika pepepe July 1st July 1th Ghana fo nyina National Prayer Day ye koyen kotodwanim akɔbɔ yemu ase asɔde atontom twede ampɔn nyankopɔn ne adanase ɛwɔ nhwɛso pa ne na huma bra ɔde ehu ɔman Ghana tie ne ho nsɛm ɛna abai nti July 1st ye hwɛ ne mu so ɔman National Prayer Day no ye kwa akɔbɔ mpaye ada Ghana se ɔman nyade nyankopɔn ase ne etu ɔman ɛde ahyɛ twede ampɔn nyankopɔn ensam na sanso na Vice President pushes investment in rice because de Ghana man penia bede kire maame Professor Jane Nana Opoku Ajiman mfantin besia ɔse yemfa nso Ghana fu enyim de obesre ɔman mpanyimfo no lo ka ho wanya hyehyɛ pa na wɔmfa sika ne mu yeduri titi na bibiman atoyɛ fam West Africa yemfa sika mu oduo emfa mmɔ akuafo ne chidom na mumfa nua mo bebre fi sɛ ɔman bibiman kuto sika ya de kra mu fira mo no ne de ba no almost 50 billion US dollars ene ye kra e de kra mo e de ba bibiman atoye fam e ba bedi o ma hu se mo ya de a eboa abibiman pa ye konto dodo na de na mu di ne fie ye mo na de ntine ye wasase bedi ye wo manyim ene abibiman ahodo akai na ye di ye ho aboro sa ye tena o manyim e kra emo e di fra boyfu kurom na ye di ne ha na ye ne yankasa ansase bedi atwede yampan yakopɔ dodom yen aye wani pa mo kon do kua senko mbetuma asikua aboa no man ankoma ye adwumaden aboa ne yakua nim na yetuma yeni na akuafo ne beresa titese yi de obesere se nyanya no famfa ne mum aban ene oman mpanifo moa na nyamfa sika mu odu emfa mo akuafo ne chidom akade ombe nyanya mfa ma wono munya adwumaden na emo no nyanya dodo na wo man yim na yenya se ye bekra mo de fam no ne bedi eba ne sa ebo man ne ka sɛ sika de kwa kra mo ne de bane ho duties ne ade no anka de boy ne yakuafo yanka munyi beka ha ya eno so betumi aboa ma yanya nwuma pima foforo nso yanya nwuma ye no man yakua nim ti wedie obesere ye fa sika fanshim na obakwa kata na afo ho no ma Daily Democrat ebo amane ano pa bi say Ghana fo ade hye bi ayo madwense yankopon ya adoma na sempinifo mo kwan kuto dia omba be yedemu e de atia South Africa xenophobia na ekoso no omo se de adea se Ghana nya tukwan akọ South Africa so okoye adwumenti munti bi dia na musibra mo no papa wo musum ye mpene enti za na tia de a wo mo so besode na oman Ghana South Africa ni bi ote Ghana no mfiri ankonu krom a kire din enwuma bia e South Africa fo de wa Ghana ne yenuti se de mo bubu Ghana fo stores ahodo no na o ma sese o manyama wo ho ne yenso yanje wo mo de na ne yanka MTN office ne ya baguram ne yakọ na ja ne ma bia ye pe bia na yakọ tentam bi ne yenso ya de sen e kire din se ye wo mo de a ne yenso yakọ buani ne yiyi bi credit no DJ Omalon wuramu a po bi gunu fon so ba na obetumi abọ be 10 years de aguso e kire din ne Besmark be hia data no Bobby guso sebe ya o mehu ni sebe se wo wagimi ya sese na okra sabe na nkaja yenso ya prepare ma won ento ma yakwan nya o ya kire nso yensa se o mode ni bi banga hodo yo mode ne yeso ya bawuram sika guo ne yakwayi ne dia prepare kire na kire din ohu DSTV ho no nanka ya bawuram ene ye mamunya adwuma mba ya adwuma so ya free entua kila entua ne nke nam so mo anya ne sa na se ye jawo mo sa penisi sabe opam hu fo ato ne bema za batam se yenso ye besura gina ye na so ne hu na wo mo bi sente se omba kwaso adi sabi sa agimi sem na
into me yo ye kire se mpanifo pene nko de o me yo ye kire no na menim say DJ man obekọ bi so ye kire no obekọ me kura me de mu bagim enye edu ba bi e say o man ye keka ye ho kakra obo se be yesu enipa omo bure ya saa na mpanifo na akofo omo aba na kire din no mahwe kwa ajapade o ma se no ma se ne kwa compensation so kura emma ohunti eba mo man ye keka ye ho bi eno na ma mo fa ye fo no bia Ghana ni ya bona free we nka Ghana fo na ye bo o man ga se me na bana che Ghana fo na mo bo o mo nyina gu prison na nka Ghana fo de defia se nanso ehwe ye mfi won ye protect ye nso ye de ti mo ma ye kwan nso ye kire na ye de adi nkire ba me ye nkwese ehwe but ye nyo ye kire no mu se ye nso ye ni abre na the dispatch the abano James say Ghana like the rest of Africa does not seek sympathy but mutually beneficial partnership. Ghana man penny kire me say na ni abre se krodom or the Ghana man e different level o kire ma say de ye kro no anya de gwa enani bra bra bi man no nya say muhu ya mabo o pese nkabom mapa etumi da ye ne ama hodo ntem na ye no wo madwade ensensem konkan ntinya say be yala sulala bi se mo masika bi mra ne ye ni kwada bi ene power Ghana mo fom sika meshe Ghana nwuma mo benya sika na manya mfaso wo so eno ho na mo ne yetuoi nya say kwala la sulala bi a wo mo nchen ana dabi ye nya say adwuma no kra Ghanaians want anti-LGBTQ plus bill assented to, not parliamentary technicalities. Catholic Bishop penny for him say, young fan to Ghana, and my super of him say, the Ghana for you and him say, sir, and Marana Moyano, a dimuna or Mampenia science, any here. And yet preto anyway you say modi amanyosem e be yem na basa enya no ne hia won de mu hwia no mu ne say emna no mo be ne yie na Ghana fo hu ne say o mampani ne sa hya asem ne ye adwuma na bogana ni ho ban na som ne hye bi wa de no so wan hwia ne ye na yo sofo no wan ka bia o wa no be ma bi de ne nyonko be ma basa hya na wa de so wanya se do be papa usum no won na ya din no bo so ba bia ba na o de nyonko ba basa so na Pentecost sofo wo ho na obabe ni nyonko baba so so mbabe wale ontihia ya wade yeso woni wakaka sa wonte ase siri mbesi behwe ono hwe enti no omo kire mi so mo mpese sa nso hwe ne baba kura enti munya no fast na mo pass mra no nya adwuma ne moaye enti sa de a ebe ha dwen enti hu sensem na aba ne nsem de ye dosun pa nsem na ba ne dosun so brand de ye adwuma enti no ebre kwa sa wo famisi form esemsi form boko na ja DJ Hitman ofa na dwa na otoa so na osom omen sompana ne maka wo hono mo no prepare kire de mamom na mpenize sabia bodu ya jakwan nya ne kwanti DJ mesre me ngofa asefo na atete no ba ku bi ato afa me mo ne tew na menyi me hu free sanso hwenim na kire nye din me wofa ase Samuel Fulibo aten de ba no pay o se na danfo ba ko no twetwe mutwu na de nyina ba ko edi na woda enti ano pay yem prepare kire emfama no enti menim check ma me hwese se ebedu a na eja wofa me prepare kire man na minsi form na DJ Hitman entwa Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no esom enti we ya woda so nko a ekode ama akosua ade pena Vera wo akomadan na we every Reverend Isaac Mensa owo kumase kotwi ene wo kirem sende twede amponyankopon ede afe ba ko ede aka oso no ahofedu a wudin ede akosua ade pena Vera a wo akomadan na minhyira opi ahofe na onye wokese kukom mpa bi a wabɔ wani so ade hunu bi esi wani so no yankopon entie wasopam na nya wakoma so ebesade gire mfama om enkwatente ne onyine kire ene yidin na no pay yesre ediama happy birthday goes to you akosua ade pena Vera ahofedua a wo akomadan we efri Reverend Isaac Mensa owo kumase kotwi ene ose yemfa woda so nko wi no yemfa ema me wo fa se Samuel Fulibo aten ene wo ni nkonsa efri kumase asante mantemu ebesemesinia yemfa kuwakata mbo so ni dwumadi aka no ento aso kojo komo de buo komo papa and yenim hanso no information about say ka bia dane sisia and trafficker esi anim no ewa boba highway yenim ha ya DLFM anim ha ya and trafficker ache abapeso pa and best Ghana police service ene for that matter Ghana National Fire Service isi ni bibia sia omoye mbo adwuma denti best ene agbogba police service yebesere mo mama honya ha Legon police service for no na momra na mo se kan bia dane abutu na momode na meje ho adwuma sanso na me be ya musuku jansi ho ye be ya opani nyase mkuma o
motor rider bi aka bi abɔ no ho pa o defom flat opani moje wi no na no pani nya de wa enti ebesere aya munya abotre kwan no so especially motor riders no kadafo no de we am pre kwan because ho kwan no opani kwan nye wo bisa DJ Omal no nim ye kwan efiri kwa banya banyina kwan nka se nye enti menim dia de kura na hyenkane ni motor rider na gie anopa me ba ho machinya ka na bɔ no ma moje nwunu no ho moje nyina no ho no na nu enyan enti ebesere na munya abotre nso ntuto saa na nsɛmpi ne wachiri kan break ke bi kwa kɔbɔ kura na mfa ti munya abotre kokoro mi bɔkɔ na mfa yenkomra so mi right kodo me da se papa quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumadie no ye beto aso ye besisi a etisi mizu baby say how we Minia femme waso any umre kakra na minka Diofosu Plaza Hotels na Cynthia one trail se wo pe baby meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo pe baby ya obenya duane a emu de ne mu hwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so begu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anum dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a man, any man, you know, to Miss one training. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawu, maybe shake you. Amoniaje, Echegusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. Dear Dai Papa, in the Padem. El Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1 bedroom, any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so. Any atechem ya ni nyina wo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwase. Ye ni fire service station no. Ini dinhwe ni mu. Se wo kwa adenta. Ye wa fafa ubetumi afre yen ewo homa yiso. 0530458834 and 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Se sese de wo mne banko ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenum anya kama pesu papa no adwumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsio bia no me nsio kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsio no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsio de wasa wo no mbi. Nsio ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Nsu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa e pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said ya akoso ye kan no ne say my mebusu afọ de mama musu papa e Lumba ensupa nsu aba ye dwaman so enye asenketo akra they say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia adamu come Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboaboa no e de breye yo nsuo nie nsuo ane Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akosua ebo mama ne say opebi akoma ne nua beya o we chire hoyi ne sainti on be friend number C 0263983801 and I says 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betimi akoye website e wo www.lumbainsupa.com ubenya ehu akade nyina e wo ho Lumba ensupa natural mineral water get a grip that's super great FDA agi edwedie nkratwe atum. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yam timotete womono. Yedrono no. Manumbi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us Amen ni jia bebusiemu papa. Na bema ka give us P capsules. And ni give us core capsules bomu nom dia. Na enije ni ahoden no. Wa brudo.
Givers P capsules. And men what if you do what you do cronkwan efa. Givers Co capsules. A painful a batter one more menu for an inquada when if you do me nunca home. I will draw to be a motophone call Givers Herbal Center, Teshi Mobile, and Nateshi Adriami. Phone numbers 0543 222 470 and 050 68 FD Ashusha Sa Ejedian Kratoimu Adjatu. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. DLFM 'Cause
irresistible. My thought those who want my dress to put now me your dirty yes, so I feel yeah, Kotia man said the aquatic. They say my 106.9 DLFM 106.9. You'll be a backer on you. Rap for Lumba, Cassie, I need I bet you no challenger. My dear, what can see and around? Oh, 6:30 minutes after 8 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Well, I'm saying special good morning and come from now. All right, I start with your front doorbell. We are doing Ghana Free Zones Authority. Ghana Free Zones, yes, doorbell. I'll pay one promo to say. It's good to know, say you logged out to the show. I'll pay one museum. My main camp for Lumba in supernatural mineral water and farmer. They can't do that. Say in Sweden, one Lumba in supernatural mineral water. In Sweden, a fan Fidiemo. I'm penny for her, say, be a courageous. Jumadia be a woody upon to be a wood one here Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab. Wedding, now your party, now your engagement, now your conference, now your seminar, now your. We here Lumba in supernatural mineral water. Massive Wɔhɔ, as I say, come up. Pure in every form. Just get a great friend. Penny for nothing wants to be a will be other. Your supply will be 0555-274757. Lumba in supernatural mineral water. Pure in every form. Just get a grab. I pay a bedding come up with your for better. I say, I pay a dim come out. My church collection sexual weakness. Bema utu true but in Kumabwa. What is the your bound one the only never compass mood to say? I would have mood in us the moton tenor. Just so what bed memo. I give a speak up sauce and I pay me come for the amount. Give a speak up sauce. Sexual weakness, be my mouth bonny to me, Jina Yupa. Jina one national papa. Yeah, they give us coke capsules about very, very effective for waist pains. Cocoa. I am a team in the give us about Mr. No, I never support your immune system. No, I could say malaria, typhoid, and I feel jaundice. But one of my idea, we are never seen a number and number 2 and to mean the D. I don't need to give us about Mr. Bebo, papa. Just to be a pharmaceutical shop, be a baby at all. Somebody has someone so be friend, Petty for nothing. One swammer, one sack, 0543 222 470. 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us coke up sauce. Give us a bar mission. Special good morning and come on, Lawyer Budu Archery. Lawyer not pay one people to say. Sorry, this ain't the one that went and me poor. Me feeling so I think I'm so I think I'm so say what you don't
5% me him model on fantite oh you catch na coming your days I got him go be yeah kosu na me so mebe say ya me there abam kofi kakaba pa me no that special we the high flame amu be best here ayana from up she's so irresistible my thought don't so more mama do support na me your do tinye so afi the coach man said the aquatia say matia kako go see ya see that is what you should do you be a back on you rap for Lumba cause you need the bet you no challenger Madia waka na rampa ajia kumbe tunko pa na rampa ajia kumbe si brauze wa bejonsa brauze wa bejonsa so you dize wa bejonsa harina bejonsa me don't need a monkey to ya na chi me don't need a mo To tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Joining you live on Facebook Live, on YouTube. Oba no share link no mafufuro bin so to me ahwebi and anapɛ kaka to se Lumba in supernatural menwa what. One other man apɛ ya the discussions no ya the bro Shraba Kojo Samibi atrasi anapɛ. Kojo, good morning. Yeah, good morning. Na bibi aboko there. Ami adom. Yo. Anapɛ ya ntina se na fe yɛn fam pense mo no yɛn fam beda Ghana fo a wotie deal 106.9. Na quick one yɛn na ntia se BBS DLFM yanim ha ya. Kojo tramfoni ne che minim se woni team ni si form and what is the current situation na esi wo DLFM yanim ha ya. Bra kobra awra ho sam na esi DLFM yanim ha ya. Ufri agbogba inside besene akwa. Kakra wadu DLFM yanim ha ya no. Junction baako branch e de ko saa asore kesi bi na ye ministry bi na she down ha no do minim won asore ne di yankasa na cars ne mienu nyina free agbogba inside e na eba that's the pay information am insaka no na baako no ye mpenifo cars ibia omo VAT baako. Okay, so video na da Facebook page no so no nti oba Facebook no so abehu video na ye ka no and ada one I think say ye V2 say ada vehicles ni bia na ne so da ho no na enka ne kirem say car ni nyina free fa ko nti cars ni mienu ene wo ho nti ba ko na ekire no glass ni nyina papa no so there is a current situation e koso ho no me ho videos no na DJs gibi adama ye de esom no nti oba Facebook no so abehu nkwanhia ye ka ho asemi nti ahye mienu ni nyina free agbogba inside na eba that is the information o mo de amaye right and car na ba ko e branch afa yensa benkum so ayi ko ministries ho no eye asoro na e wo ho no ena ba ko no so twa mu straight nti de odi na chi no eye mpenifo yi ka ye VAT ba ko na so de abebo we ni to na se de ka kese na ye no akwahye kwan no ho store bi da wadwira nim ho nyina firi ho nom ena ka no ada anya halfway say na ties no etua wiem but for now enya ndi obi afiri mu e wo san kwanhia nim be kodu wonum na omom kita mpenifo na ka na de akire din obi ani ho ka no so no ma plate bi ani animu AV8 yes okay
normal plate bi ani animu ida sɛ o man ka sɛ na atutu afiri animu nkwanhia ni si ye na na sɛ ebi na ni ho dada normal plate bi ani animu mo ka ba akone de ewo bi and na me pese me ne de use of it no oba ne ni kunu me no mu di nkoma they told me say omunye ready so mbekasa omudi krane to interview yes interview no nti that is the current situation e wo hono no okay so as we speak now police atumi aba ho police my as at na ka na da ho na de si na ye da wo sisi a da ho V8 no and that screen so yes and that screen is nti as at na nya de a police bi aba ho no nti ya report na ade se besere na police form na ho no no mehwe na kwan befa so betimi be yika na afiri ho no ama cars na eba no so problem no we na e wo ho no bra kwabena we me kan nya ne maka ne fia several times say aboba kwan we no speed ram bia ni kwan no so wonam so na sa wonam so yo sa keke e so bad enya fine maka ho asema hwe university na wa hai Wisconsin International University College na wa DLFM anim hai say school for ni best school abra kobra me so betumi agina ho no more than 30 minutes no ntumi ntwa kwan mu ha maka ho asema ka enti Minister of Highways any I mean ye Rose ministers no mpenifo no ntomo ntumi ntu ho na mo bia ye hia speed ramp e wo kwan yim the rate at which ahyenkafo no di mrika atwam wanim ha no bra ko mena hu na de we na esi no kura de nya hu hwe de esi no ye hu hwe the last time ena no so ba ku bi ekwaji boom anadwo bi wo ho aje say ye kwa na da ho timkaja enimu bibia tutu mrika wo mo di mrika wo mo di twam wo ha no ano otendoto enti ye besere ya ka is about time say ye benya speed ramp ni bi wo kwan mu a se ba ya ahyenkafo no du ho metumi ato mbo ase bebi a university kasiye se ego e mo fra yi basko mbegina ho no mo saa onum Ghana ni hyenkani susu ban ono ma kwa ma ntwamu obegina what I mean the whole day kram fa ho na mo fra ya bapi su gina kwan ho obia so hu ni nyansa se me slow down kwa mo fra kura ntwam eno bi na esi no omo ba American tentesa na no pay ya ekofa nkwanhia dia bendia besere Ministry of Roads and Highway pennyfo omo de mo anim ro mo ho so agbogba DLFM anim ha ya Wisconsin anim ha ya sra wo mo ye hia speed ramp wa o meya bi na the rate at which ahyenkafo no tumirika wa kwan so no ano enyan na ntesa dakro ya bete de yentie right me de mesre wo right omo de anya ho bibi kwadwo me da se enre nso toye nso gugu ye and ya trasem de Adenta news site, the personnel of the Ghana National Fire Service have completed a search and rescue operation following the collapse of a 2-story apartment building near the Yeswasi supermarket at Adenta news site. After showing the toy, according to reporter Air Manager said, Ghana National Fire Service a rescue nipa 4 and abako efrimo. But the minimum sound when you edit semiachi a home komono mamitiwe. Bakobra wo hwe Adenta news site danyamia se honom NFA Accra Central Police Barracks honom ejato ho ene atoyenchem so asi ewo the course wo to do yeah in fact nti de bia da nsuo beto no ye pese ye kire ye ho se atoyenchem no de ye ntumi nsi ho kwan ye be ba church asem foforo ene ye onipa fom so na dodo na kofa ha we nyina de ba sabro san ya adwiri wa Adenta ho ya new site aye kan dana na ho enu akura nso eto ye man se da hu frama bia na no eden ti se nansen de ye ya ede ye pa na kofa asa da na man dwiri gu ye ede an yesi a kotere fa ho na dwiri ya ka ho asema aka abro san ya bosu mi no we kura moso mi ensa 2 ene nso kakra to endo ese ho na hu ni se ye de anyu ana adwiri gu ekum nipa sisi afoforo ba enum na o mo prepare na kra bra kwabena yenim o mo tibiam se de tie sisi so mo nyina be nyankwa so obi so be firi mu kra kan de wa firi mu no ho no yenim obi a 30 years afi no wo bo na bra 30 years e mo frank toa keka ho ena edanya trapo o mo hyefo ye enu anso anadwia anso sunsu eto ye nso gya san ato Accra Central Police Barracks ho bebia police for ne trana dan bebre na na ahyehye o magya pade pina na ahyeko ede ne kofa agya ne bae asa atana no still under investigation ti no yentumi hu de kode kofa bae egya hyehye ho nsem ede ye bugu ni paso ani nkwanhye asisiye asa o ma na to ye nkyam no nsem no ene ye nyan the rate at which asisiye no asisiye tumi ye ho bibi
de bia nsuo beto bia no se Ghana National Fire Service de aba me say report endra omo kokrom omo ye de la couple of places endra omo call rescue amanfo womo na nsuo de omo ko I mean electricity cables ahodo na ho de da ho eye danger de ma de hye wo potem na de mbo modin akoyiyi ni nyina firi honom na nya dewa endra Ghana National Fire Service badwumaden pa ne ye boye ho modin say yense be kan national PRO yes yam papa your friend say DO2 eye Desmonaka anase Aleskin na DO1 na nke no madi nkomo na so ahoma na engage in fact o maso aye hyepa ho anopa say course na eba o mo so no doso nti egusu afra senke nse be kan ba still no egusu bu metom a ye no mbedi nkomo en wo hwe ne o ekoso na ene enyan de bia da nso beto bia no asemba en great afifre me say o mamba bia eno so yes enye tema bia ya no nso atoma ho nso so kura no pay information nya ne say dua bia bua across kwan ho ma ne so kura ya asem foforo kruma enti ya besre the rate at which atoye nche no kokọ so na no wedene nkwanhia edenye edwudugu nipa so edenye ehyehye sane o mani nyina ye nipa bi mfom so most at times unse nso ni bi ho most oftenly no nso ni bi wa toto a bebi wo mutumi dum kanea no ekwa na ba ne sutumi emagya to baby but for now until the fire service be hwehwemu ehu de kudie ntia asa police barracks woni gya no eto ho ne de we have no idea about it because ye nim kwan ye fa so e baaye sane ma ne ka ho any say illegal connection ahodo a ye mu bi ye ya ka omuntie no obi kwa wire ni bi pe okobrane aye pa wodam a wo ye mbehyew onwene daachi ho be de onu be ya ne ho beto ne prempem ne wodwen ho de se ehwe ne yi ne ma ekoso ne sabatam say ye ne yankasa oso man ma no yanso ye be ya sede se emia pi nsu eto yi ayira fa won mo nkra memia pi de to na nsu ayira fa won right ya besre nsu eto ndra yi akwan bebre obekwa na nsu na ayira mentumi nko enye say nsu ne na ne buafu na ompese obefa ne dabro magye ho aboso ne kwan ene masi no ti ba bi ono ope no obefa ho no aye de ono ankasa pe enti de wi ene mekeka ekọ no bra kobra say ya maye ni anna ho aso man na de bia e betena se e de nipa nkwa akwa ne experiment ne ayen hwehan ma sa ne mana koso a ebedu bebia begie ensem as a nation ebegie ensem so man because you ntumi ntena se de bia ma sa o hawe no enkoso se bobɔ japade a ahye e wo san kwansi ahisi mu abra kodo yem behyew japade ya kwanda ben ne nipa bebo aboa no ho anu abeya adwuma asan pese sika ne sane akoto sa ne man compensation sen wo monsa beka wo mo e kwame nkoma secretary ahye wo ma Ghana Mampany John Dramani Mahama that time we can say 50 million Ghana cedis ekwesu akoye and I also daily graphic capture. I'm telling you it's on the front page of the daily graphic adreje gates ni muni ade ne kwesi sen enkwesi babia and they are still demanding so mo pay 40 million Ghana cedis mpatasika am I how many years in 11 years 11 years now 11 years on they are tianete ahoboa ye kan se besika ye mputi prunhia mudi omokoye omokotwa sika se ye de 50 million Ghana cedis ebe besi wonom e de adreje yen I mean drainage systems ni nyina mu kama se be ya de yehunu biom no that was the communication de yehunu bio kabe me desem bebo me homodin senke betumanya ayi voice na ma katize bebo pa intuma me na me homra na me pe voice na ma na yemo na Ghana funtie na yentu ho na mo because I say boshe ne ye hye ne ya nisu ha o man no enti e besere enti ba ko ma me mpenso mpepu me minum da sisi a right na me yes kemeches ma and shaba kwadio samebi na ye tene kan join you live on Facebook ba share link no na ofoforo bi nso entum hwe bi na pa medical catch de da sama men kan fo Lumba in supernatural mineral water enfamao dwumade bi a wodi apontuo bi a woto no hia Lumba in supernatural mineral water enna nsu etoye matronche ma esie adenta new site na fe tudo so no eja hyehye a ekoso ho no ma no pay yedi hu nkomo aso wo man Ghana nsuo to bia ye tiasem foforo and according to the Ghana Meteorological Agency was nsuo no krafe na ba beto na kase how prepared are we as woman Ghana how prepared are we say nsuo beto na ye tiasem foforo biem ye drainage system nsuo atoto awo my Ghana na fe nsuo beto bia ye tiasem foforo atronche mbesi no yampa one say nsuo beto ye tiasem bia but how prepared are we as Ghanaians since you better near Tesson for Kojo? Oh, this is an American. Yea, as what my man on Yahu was say. Ye beb woman so how na ye femuno.
yesi ano sanso ne yempeni mfo nso omo so da o man no nya willing. They are not willing some be me that's how for see because e de tumi ama kobrane e de bugu ni pasui ba kobrane ya wani pa mo hwe mansini no a wo bu no assembly na asade so bi si de ma ne permit ye wan kan I mean ye town and country planning for u si dan a empenifo ese ye be hwe dan na u si ne sade tie especially ma mu si abansoro no abrosan no ese ye hwe dan no sade tie dan na u si no entumi mposu danger emfa ma mo wa run entumi nwiri ngu enkofo ha na to yanche mfa ma na baby za ho se wo man yesi dan ya dodo wasen kwa na kwaje permit emu dodo wasen ne ko ekwaje permit efi assembly nchese be si dan de hiase wenye na asase unya na asase wie ya no ehwo kra no baby unya asase na kra no mpenifo bia ma ehwe mma no se ehwo no kra bebo na we si dan yesi so afi asempa na ye yompo wo manyim isa batam se yesi ye mamra ne yadwuma u si dan ya ese unya permit efi assembly kra we si dan na esi wo mo jurisdiction yenye ana assembly for no so na eden amon ntumi nchine ba bia de na so at least ese mo so tumi eye hwehwemu maye ibi wo mutumi hu ibi mo ko twa stop work wo ho ma ko amanfo ko tuatua sika wa chire no majai stop work produce permit wo be hwa ast no mbe si dan na complete be onu anim se ba bia si dan ya si dan kura yesis wo hwe se de edan de we am person mu si ne tenten no ene ne materials ese o mo de ye no recommendations on be kono mo fa nya dwuma se mo be yi wo mani ne ko ba ne page dan na si wo no mo be wi akire no edan ne dwiru mpo bi mpo na nku ne wura no bia no am ne ba bi na kuku no na kofo ohawa ba wonim sa to yanchem na esi ye no way back 2015 no mame Ghana man penny voice na okan ye no on June 3rd yes June 3rd asem okan ne mo de na me pese ye ti asem na okan ye Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama on June 3rd. Government has allocated an amount of 50 million Ghana cedis to cover relief and humanitarian operations, repair of damaged public infrastructure, and the silting and clearing of waterways. Our current priority now is to save lives and prevent any further suffering of our people. But beyond that, we will take the tough measures that are necessary to prevent such disasters from occurring in the future. Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama was here by pledges 50 million Ghana cedis. But up to now, you say Sikana Maya. Oh, dear, for no to chain. The Benama is Yami Panis, take tough measures. But could you was here prevent the CA? Could you one now, why you victims of the CA, you know? Your mama pledge. And another pay at the front page of the Daily Graphic, a capture honum. So up to now, one sa Enquires Sikano. Question Amibu said an opinion said that Ben wants Enquires. When are they getting the money? Because we will man one cabin shemu na 20 me at Tono. And they send it and want to mean come baby. I want to mean Yajuma. When the Ben is Caneba. Your Greater Accra Resilient and Integrated Development. Eternity, I can say Garrett. Sa project we no. In 24 years say, on my Ghana titru ninkra hana mono. Odo na river nim ene bia me ahoto a ensuo to a eta yiri fa ho no won ba be ya ka kese akitimu nyina aka ma ensuo no to atumi afam se wi wakọ ma san kwanhia no ensi bio bisa ho se ho nsem na kosi san den tre ho hwe akire din Ghana man penin nyam papa John Dramani Mahama wasan ba mprenusu yi ni first time a oka asasem we no that was 2015 2016 ye to aba olusu ye no ena ban foforo baaye ba foforo na baaye no o sa ho nyina obeto ye sa bo hye nyina na e wo ho dada de na mo ye fa ho akire din e de na mo no mutu fa ho sa anamontu a Ghana man penin dada Greater Accra Resilient and Integrated Development Project e kan say Galidi no omo hyase ye ho se omo guso bo no matititi akam ni ade a sika pa twitwiri de omo de hye mu enno akosi san ni bisa o akosi san because what ye Ghana man pani asem o kan ye a ye papa ka kira ye nse putupru sika omo de si honi e de abo ade hye omo ho aka eno achi nso no se sika ya bi no mbe yi na wono ma hwe se won be fa emra top measures 12 measures hye pa no be ye dene no mutumi di aboye ho ban se be ya won be ye hye ye won betumi adrege gates ahodo mu se be ya ha we na to ye no ebi ntu ye biye ana no na weja ebi nim de kodo ne pie free dem bi mu de kanu ne free pie de free dem mu pie ba bonten asem ni si ya ye kan asa so me na suja no ye kan be ye 2-3-4 days ne atwa so na kire din
na yɛkɔ baby nya de bia na ɛsɛ yɛ ma yɛ ho kwan so man sa to yɛ nkyɛm ɛnto yɛn ɛnyɛ fine de bi yɛ de nipa nkwa bɛ experiment ɛnɛ hwɛ Ghana ni bi si dan hwɛ cement do odi si ha sɛ contractors no mu si dan no mu wia cement no sɛ ɛyɛ nipa na so na cement no ɔntɔ dodo wade a wotumu sɛ dan akɔbra ne asi wotumu sɛ dan esu opani kɔtrɛ fa ho ana ɛpurupurugu gu fam ha kɔtrɛ fa ho ana purugu opani yi sɛ wonim sɛ dan no wusi 10 I mean ɛyɛ fɛn sɛ abrosanya boss 10 story building na wusi na wusi kasɛm nuwa sɛ 3 na wobɛtumi na wasi ne wayɛ ne yie prɛkopɛ dan sɛ wobɛpagya ne nyinaa si wo na bɛwi na bɛdwira gu na wayɛ adwuma yɛ hunu na masa so de mpa nkwa akɔgora to prɛ ɛnyɛ fine and de bia meka yɛ wɔ nipa hodo a yɛde tumi ahyɛ wɔ no nsɛm tumi na kita na wɔmfa anya adwuma a mfa so ani so I said it yesterday say until say yɛbɛma yɛ mmara no so aba mfa so ne nneɛma hodo a yɛhunu no it will never stop bibini de sɛ bia aboa adwen wa mmɔ na ba wonsa ade wo kan mpire na wasa akyerɛw nti until say betumi ama yɛ take tough measures sɛ de mampani hyɛ ho boye o mantumi take such tough measures no man take they couldn't o man take o mo take yankan ba be yaduro nie they couldn't do it o mo kan ho o mo hyɛ bɔ ba o man yɛ menim sɛ yɛsuro no musuro yo sɛ yɛde ba ade yo o sɛ o ma hyɛ sɛ bubu amanfo adan agu na yɛbia yɛbɛ hifa ne yɛbɛda ɛne adeɛ ɛne yɛbɛyɛ dei ɛne yɛbɛyɛ dei ɛmu sɛ mo hyɛ sɛ mu dua amanfo adan agu bibia sisi baabi nsuo to ayiri fa no ayɛ asɛm nipa ho akakam enti ade yɛ sɛ nyɛ nipa ni ma humɔbro wonya humɔbro nso ma nipa no so a obi ɔte nkyɛn ya wɔnyɛ mfomso no ɛba bɛwu kwa enti deɛ ne yɛnya aso man deɛ ne yɛnyɛ aso man yɛbɛsrɛ me wɔ masɛdeɛ wo awutie me wɔ wasɛdeɛ ɛna ɔman panin ɛne mpanimfo a wɔn kita mmara no so wɔ masɛdeɛ ɛsɛ obi ambɔ ne ho mmɔden sɛ na sɛdeɛ deɛ ɛsɛ otumi yɛ ne nyinaa yɛde kɔ yɛ ne mu ɔman kyekyerɛ ne nya baakofo adwuma the entire nation ne nyinaa kyekyerɛ ɔman no ɛnyɛ wadwen sɛ yɛato aba wie nti womfa ho sɛ be wokɔ no musuo de kɔto bottle water no de kɔto gata ne mu a wonya ɔman mapa sika ɛsɛ yɛde yɛ adwuma foforɔ na ɛsɛ yɛde kɔti gata ne mu ɔfo sɛ menum ne create saa problem no ɛnyɛ fine we need to stop saa nneɛma na yɛyɛ no nsuo ayiri fa akra ha metumi aka sɛ approximately 95% ɛyɛ na yɛkɔ so saa nneɛma no nyinaa na ho kɔ sam ba bɔne a yɛda na die we kɔ sam yɛne na yɛyɛ yɛne na yɛyɛ saa deɛ we nyinaa nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ no take tough measures sɛ the Ghana man panin kan 2015 way back to June 3rd na ɔka saa asɛm na yɛ putipru emergency meeting ɛkɔ so ɔman panin aka te na ɔka asɛm wei right saa tough measures na ɔmo take ɔmbɛyɛ task force afa kurom a wode ade ato fom a yɛnkye ngwaw memetu eba akɔbra sɛ menum nsu a ɔn metikam na menum nsu a mentumi mfa ntom mede hyɛ mbag mu metu menkae sɛ matɔ nsuo mpo anom bɔtoro wɔte metu na menum wie a metu ne ti no na mamiamia na mabobɔ ama na yɛ ketewa bi memiamia saa na yɛ ketekete na mede ahyɛ mbag mu mekɔ fie na mede akɔto me dasbi menya nto kwan mu obi tikam no watoato kwan no ho baabi asɛ hɔ de ɛnyɛ Ghana mfa no ho saa subanbɔn no nya sisi yɛ gyae esi ejai ne ma ketekete bebre ho no ma ye de sɛ wɔ man no enti ɛsɛ sɛ mpanimfoɔ no take tough measures ɛma yɛn wɔn ma mmerɛ mu ɔden yɛ ba ye bedi so yɛnhyɛ yɛn me yɛnya yɛ sɛ de akorɔkorɔ yɛnhyɛ nipa yɛhyɛ yɛ yɛbɛboa ma ɔman no akɔ sɛ nte saa pa sɛ yɛbɛgya sɛ yɛbɛha dwen yɛbɛha dwen ɛne mmɛmɛ ahodo a hyɛnkafo no di mirika tente gidigidi na yɛaka no yɛhia speed rams ɛwɔ nkra ha mmɛmɛ pii nya hanko a mmɛmɛ pii wokɔ baabi a sɛ de hyɛnkafo no di mirika twa mu no bibini sɛ broni na ɛba no onim sɛnka university wa abra kwabra oduru wɔ no hu sɛ nkola no gyina obɛgyina broni tumi gyina ma sɛ bia boa ɔwɔ twa kwan mu kwisi twa kwan mu wansan ɔtwe adowa kokɔ twa kwan mu obɛgya no ma nakɔ bibini hu sɛ no nyɔnko nipa gyina hɔ no ma wɔtwa mu no traffic light ni hu ɛbɛsɔ red ma na gyina no kadeɛ bɛkyew yo nti ɛbɛsrɛ right yɛn nyina yɛ mmoa na ɔmo take tough measures ma yɛn na ɔmo nhyɛ yɛn yɛni so ne yɛnyɛ ɔma no yɛnte saa paade a saa ho kyerɛ no a awo no gya hyehyɛ ne saa ne ma wɔde ɔpani yi yɛbɛka ne da bia right yɛbɛka ne da bia nhyira ba akwadwo same bia anɔpɛ meda ase papaapa ɔra samuel akwadwo akwazigi bia anɔpɛ fa mic na Africa kakra na mema callers no so brɛ na anɔpɛ wɔn so wɔn fa wɔn adwenkyerɛ embra wɔ Anidaso Wɔhɔ mu bi adwumadi so zigi anɔpɛ ubre ni mamentio DJ Hitman. Yes sir. Patron pomwe. Me ho ye papa apa na wo so. Watie fo so mo ho ye de. O mo ho ye papa apa. We de me kaka crime say bre no ko. Ene de o marot embe buy more time. Iti yatie for
Anope inshira kanina na kakra bi na me ka won tiefo abem ko tiefo de ye da mase wo ma na de bi omutie no so mo kire o madwen de di kan de to ye ma me na ene ye nuanom ewo ho ne ye fa adenta na ye ho ne fa baby I dan ni dwirigu yi no adenta new site oh eno na dwena me hu mfoni no na so sad iti we say fire service for mo yade si ani o man nya si peda fire service for the aba o mo page yo ti mo say na fire service for o call life kra and am hu say issue no ye be ma ye ma me a say come see me ti some say landlady iti ye ma me ne ma no yakọ de kwala na ewo mu so enim some bo adwuma na o mo beto mo no ye be ye o mapie kama and enim de e ma edan no adwiri nteno de intime kan wasam bebre de be kan say yesre ebetimi atu Obia nti ye mo hyeden na de toso mienu nsu eye de esi wo ye ya down ya no DLFM ase ya na me say adene ke bia ke be mi o because me no anopa bia no ho me dikan ko ho anopa bia sam sorry akopa bibi e wase ha me dikan ko ho ko chia me nua ba e won store nani mu ebi won ko na makotena ho sa be bia e ka na dwiri ho ni na de e me sitting place iti anopei se be free a Hitman so koto kushia create ba kuma me na me mini na because many abrio Hitman me tena bia na aka na ko dwiri ho na egu no nyame adu ho afofi iti like me tia ni na no ase mabotu bisa no what I say because your sign way I say mama June 3rd ya 11 years ago ko bufu e filling station o ti kem mo bufu mo ase boom no mu na ebia na ka anope nke to me wodan wai because I stored any more de bia metena ho a na me bisa ntade for ebia me wife any me daughter enye sa so na me ne bon komo eni se ka akodwiri na ade no sa ade no omo pesa ade ne ye omo pesa ade ne ye me see edu no anopa na ugina kwan we mu a na cars ni bi wo ha me nim say if they are above the law I don't know Hitman enim how uba obitimi nani more than 100 120 enim ha ye ko 150 enim akwa ko 50 kwa ko mirika ubebade mirika anko fu twam wa ha no ti say the sami bi kan ye srempen for ba me nyini say bia o metima speed ramp because me nim say the way anko for the accelerator down kwase ha no I simple for bebreti one the speed ramp dey maso because e ba so mere no matimi ko mirika ho speed ramp dey ba so ka ba so the dada because me nim say e simple for bebre guase ha nti ye srempen for no madaroma ye nim say ye mo besom ye yeso ye somu se sremo se mo ba adwuma na my later me nyini sa buka de buye later effect mu ye na ye later ye ni yankwa ye yedi na mo peni for de se mo ye later time bia mo timi kwa adwuma right because o mo free as your ba medika mo de ba no hit my fa grow to nchan yo o mo free agbogba ho ba besin akọ ye haya medika mo betwa mo no Hitman with them say o tie I know studio on tie near so yeah was on here case me see we accident we accident we America ke be dey na e wa hwe e be dey na V8 e whole V8 o enye so pim car so vit car ke to na pim no hwe e whole V8 o tim so mumienu na mu fi ase oba o ana ba ko e branch de ne ma yes lucky kwa ka yame kwa kwala ni na ke ntin sem kan kwala no ko me mo papa no ma menum na ko bia bewu we ya fa ho me sa na me hu no hwe the way incident just we ya fa ho you found now too late like grind now me see sad be Hitman they slam penny for so there yes say there so almost say no me speed ramp my say speed ramp no me my be say yes and now we are penny o we are one yo oba beto obo okay it is speed ramp dey here be 3 o ye kwa mu ba ko DLFM ani ma ya Wisconsin ni ma ya ba ko so nko echi no ba ko so nko baby yo Mate zigi me da se papa ma me fa callers no besa be na fe ya rap up and na pay 0593406565 0534 na pay nkoma ye die no won so wadwen che wo de beba na fe won so waka wo de ana pay. Hello, good morning. Hello Mira Major so alright man sana pay wa pomu to say Amiada Roma na monso e nyame adom ye ho ye papa so abomo abaso menchia Mira bo acheja akone Dr. Enquires awasha Mira Hitman mwaka bebre na who kosam on my last me catch reo said district assemblies wa won koso sa ne o mayi na hweta ma ha ye we ubehwa na TMA any TDC wa mu tundrem Ohenia ni baby a kiosk si de o mu hu kosai no na fia ye si etwa foundation
ya to block eno de omu hu na say committee 5 wo ba bia ikobubu no ya say forestries dia forest for no omu ni ho omu hu say yesi dan omo ya yesuro say e be punish nipa mo ba na mo ba gigi skabrata ma greenbelt land ba bia yensi dan ba bia ti haba na wo obi nim na soro wo ina no oho yesi dan omu ye omu wo skenti obi aka na no atu ohia ni kore bia na mu di mirika na mu akose no omanu nyo bia di o eba ya kan na wotwe ni yajai mo ma yen na yan kasa na ya na eya this is assembly die adwuma na omo ye me bra woni ya me adwuma all right man Yankopon and council ho pay good morning. Yes sir, good morning sir. Me ba jo Gideon very much sante mamiti wa no pay that's it. Hitman the problem e wo man no ya dia esesen ka transibu akontra say wo ene di wakia municipality hano una wo the district ya no una wo ye wi transform kura na aya ho municipality ya do mato na so mo ya na sisi heka ke ti ya me makasa mo ye rapo kwa no so no tumirika mo ye do mato bia ma sasa mo hwe e ma ne ma ye yi no asa no mo ya hye condition Niebeye ama niebeye yera yen ewu mu akonta sese no ya shaye ke wo se ebe senka accident mensi DLFM anko ka e dum de ke no ya ke tawo so no di mo ka masadi na okay Gideon Bermas, thank you so much for calling this morning. Good morning. Yeah, good morning, sir. Maybe I try you for a saying. What are you taking? Maminti want to pay off. Yeah. Yeah, it's you know. And can I him for no as what do Jim? Obitma, I to Kubi. Mo frana wenye dwuma ye won so wo be di achi no so ahwehwe saa nyama no ahemfo na esi wodi won ho gem me mountains me krom sisi a me no kase kona kofa krom so be hu pure water ba ko eda fomana kiasa ahemfo ne di won ho gem ena ayi so zebra crossing only Okwatra, zebra crossing, who do Choma, a big jam of the Chomana. Okay. This is on licensed cars and one. Right. Mate, offer out, may I say. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I try for a saying. Auntie Magina, my boy, Juma. What about Magima mean to you? Yaminisra Mopa. Asamana is Rabakayan. And I knew I did the Atoso. Ghana, the near Media grow. One will be a Yemisika. Yaya de ayenye ni ye preku na mom yaya na de ye besa ye biem obroni nya na de sa o ya de a wo ye ne preku no ate ne safiri ho no asan akwa another stage ya de ye sai niema wo de enso atoyi wo de hwesika ye bebo din sa akwa akodim enso ye ntimi mfa nya dwuma bia e beboa wo man no e ye sika na ne ye tugu sa wa hwe enso to da bi agi yi frayen yadani pete enso to aye besi yadan enso to tepa woti mu ni eyi ani adan na ese baneta empanifo ni di abro won de won na mu wiem o wo kwa wa na mu wiem ti bibia ni we fa na won ni etimamufo na so yan ene yeto aba na de ma won enti eso won tekere wo man ni yie na ma ne da atwe yefe mo sori ana mu tutu kwan konkrofo ama aso sa na enso mene won adan edan ye kobugu ye se woni mfa method bi aba won hu si dan a ni aye ne skeletons won e de brogo ni hihim ni e de brogo ni hihim ye wi a na ya boso flow ni ye kakra bi obi okura won de brogo ne toto ho enso tetefo obi asi dan 100 years abrosan da so si ho enye hwe ni suatra ana ekunyan ama sei edan sie no obi asi dan a esa mo ye ni ye edan ne ya daate wo daate wo na o yere na o ma daate na me na wawu no nyame fa ne kranse ya me ya pa oba atan ya wawu aja na ma ya won hwe no won nyawu bibi obi si dan na o nsi ni ya esa won kɔ na won kɔhwɛ
a Ghana was in your son is in who see die was so more. Open pan to pillars that can see. Now, would you sit down? Where do you pill any bit of some nine? Yes, I a pillar. Yami won my Ghana mobile. Right. And penny for need dear, bro. Morning, Yamin. And some Uncle Ponka was so hard to pay. Good morning. Good morning. Did you eat man? Maybe I try for saying. Good morning. But just send maybe in classic answer. Maybe it's 1 minute, Mammy to you. No come now. Monsieur Omanga na yetimi. Say yeti memu for the answer say subaya. Say nebe. We saw that say buy. We saw that say empenyi for. Empenyi for so omo ma said there na yesu yo ti memu for so yesu ye wo ya said there. Ti say ayeti o man mu pure ta roba ya tutu twine. Ayi openyi bia ni wa oti ni kemo ba ba tu pure ta roba twine baby. Obetu ball egu gatemu. Ana so be ye there nsi. Che back up now. Sa petrol share some years 11 years ago. Ye see passenger, ufa passenger okay mpoa. Emfa ni ko petrol share ko bu petrol. Enne obi do the passenger egu kemu ko ko kai see e jan crash sem no na Ghana for na. Enti anu ye ti memufo ye ti o me yan se say suban. Na de bia ye mpanyifo a. Ye mpanyifo mu nya hwi. Ye na wo say ye de. Ye se say suban na di mra so. Good morning. Good morning, Papa. Patrick for saying. Family born, Casafitema. Mammy, you want to pay? The contribution of making Ghana, no, I'm going to say, on money, though, the answer, any kingdom being like you. Because at the idea on my day and cabinet can run a day. Because my only penny as mouth, make a you know who I am. Like Metro, because I am rather I think own country pan say wouldn't need palm here because what from the pa get the right place every day but no better say we need pabaya or wouldn't need pabaya way. The basana yenya like we business no don't always be no or some woman okay can asamba no can crowd so Mate me that say good morning. Me ba choma na so na I can hardly hear you mention kai why nie your voice no watch you theater wadarma mesro so beko na wasan ababiembe sanse mente wonka yi. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I reje ma minti wado pay? Hitman yare ho. Mami na nra abronsana dia bagu ni tuna yare opa. Na ye stress omo si dan omo ji contract na omo si dan na omo bone pa abro. Omo hwe bibi yi. Hitman manusi. Dora me that say. Good morning. Hitman, fancy man in the medical center. Asante ma minti wano pay. Hitman. Yes sir. Yebo kwa dua enfambo asame fono. Asame fono obi si dan ya. Na wako chiro stop work. Na simu de ni ya chiro view na watu asaso na wa tu furnish kama ndo plan ama we say contractor beside diamond no. No ma chiro stop work. Ba simu de ya chiro stop work. Mimi feel ate ku apem mi krum e ku apem for. And so to many 100 million years ka ye yin frale en frale yenda wo ko hwe ko ban so ato say e twifa kwamu nyina no Obia num piota enja nto abonten nti say na e bana e gbakwa du na say so frale e ba enda so to kakra ko taifa junction e scan ko ka ma aden nso na e to no kan ko e ma ina le ya ma outer le ya ma aden nti yemfa ko du nyina ma asem for me da say Hitman me da say good morning. Morning, sir. Patrick, me who your papa pay for saying? Yeah, come on, come me free sama. Mami ti wanna pay. Master, I say asama ye wumpia na say NMP. Asama pengataman so. Master Andre City atari kadiba sama. Chief, na pay mobo. Na pay mobo. Ya said that this is you sa oil. Ase apunya apono adabeti abedu no maza na nipa mobo ase na ye ni yanto aba ye ni MP ye ni atemi kampo ko na ye timi na fe na fe manimu yo mate me da say ye betu ho anamo a very final caller na fe na pay ye hwe na ye wrap up. Good morning. Good morning, brother. Say me ba cho me ho ye pa ye fro say nyame adum ye say me du kasapa pensioner ECG pensioner. Okay mami too. Me pacho only say insu a rubber egu from no
time na me wo ECG no me call tema the dia almost say inra and I'm me director na ko transfer and I'm catch them say lecture ni e be ya inra e wo krom nyina e be fa o se bin kan kire and I'm catch them say won say nkofo labor nkofo nya adwuma aye iti anka aban no on employ nkofo bi the whole Ghana no almost call around they should pay them daily wages someone started inside the man wo krom no more information van in call round no more now so wow did you better to fam no yencho e yes na Obia mfache into fam bio oh we di to fam kura na me ba hu eh yes me mfa ne ma ngu fam bio oh ne amche sa time no na nkrofo so sesa ne ma na e wo krom no Robert no oh ne amche enti me pam chew sa pepe na se mo ye mo need to be call aban mu enti me pam chew mo de ana mo yes ade no because Robert no I don't know some ban it. It's like a ban it, but I won't ban it. It's in the United States, no Kukrum, no Mr. You and Wukrum. Nay, Emperor will be wow, we say this rubber back to from my yancho. Yeah, yes, I want 2 pet, be better Ghana. Okay. And the Bassam to I don't know. Mate, Momara, your father very, very final call and I feel wrap up. And I ready for floor and to so. Good morning. Welcome, Pume. Me patch me who your papa, pay for saying. The Bram Kofi as a gate. Kofi Mami to want to pay. Oh, back on us. And pay for no assembly for no. Almost you permit no. Now, my dear mom, if it's any celebrate gate to Santo, in short toy and farm man for the cars. And ra can't call Kamba. And easy. And she say bumping for the swapper. Almost you permit it's canoe. No mama permit no mo si da no si isu ni kwan basabasa nti o mo mpanyifo no mo mbehwe na esi wo serbuto gate to Santo. Okay e kwan no ma ye bridge na bu na kan ko kamba you mate me so me da papa apa ye ntumi emfa course ni bi ma ha and na no pay phone in the segment no ye de besi na ya hwe na ya wrap up insha ba ko just am bi ko ye hwe ne sorry so bazigi quick one ye ko na ye hwe na ye sorry jumadi so ura samo kwadwa kwa zigi obi opani na dwen wo he kura wo miamia fo am frɛ na wonti ozigi ye ko unfa mintum me do atum it's a Hitman. As what dream here? Oh, me imagine headphone shamaso. But that's a woman me away use. Debbie. I mean to say. Hitman. And you use where you come up. Me baba. So to you mo come yeah. For the lepron. Me baba no ya guy. Obayo. You say to you mo baba no ya guy. You bibia wom. Don't fat to see yes. My fresh. You must activate transfer komu pa. Activate bibia wo. O na sare sra wo de wo ya cheche. And also transporting waves. Na we na ti na afemeti. Ase wanka. Munti asempa. Hitman, in fact, many abro because we say how near me sitting position, me tight now. Banti. And me because me see from no now kabako pay me winam no. I me go cheba me go no ma store. I me tie ko wan say my best yan kwakoto we nam koto no. It me buy na me hu accident na si. Nti asempa for me say na call abako e ka zebra crossing ho asem. Zebra crossing do mo nya speed ramp kra. Say zebra crossing on be bi e wo Wisconsin anim ha. Because of speed ramp ni there, who work can once a monye. It will monya, mama zebra crossing. It is school for the Bejina zebra crossing in one. Ebiana, it said another call a car say a zebra crossing, Oma Mujina Enquire on registered car, and the Gina zebra crossing, man go for trim. Mama register money, them do a shim, no muchem. It will be zebra crossing, and my wife, she the car. Ah, V8. Now what me? Muni my head. And you to video where your video you to kind of free. Me see can associate can go associate to me pontam. I say me PM me too many omo that so etwen. I'm not go another to in car. I'm say we so we to me antonu. To make go fa kesi o ma be fa na ko. Bon, iti omo fiase o ba na yesre mo. So mo fi so me ko adwuma no my late omo so ntem. Ti say dey nsraba ti me so ntem no. O si mu no oba yesre mpani fo omo so ntem. So omo ba so my late omo ko boko. Yes, no, when me show so nam kakra on American or the anka ontimi enko hye sa agota we musa. Ti so mo ba, yes no ma omo susu nko American. Endra so radio got resource. Endra so dey kasafa na me put me low tension. Say na high tension.
a casapreco, you want to sprinters audio. Sana na high tension. I see. And na a flyer na kotoso 11,000 votes, Nibio 11,000 votes. And who may who create me true talent. Sana nubi. And that's one under a kind according to our circle fast was in 24 Abbey to the fast in the account with DLFM. 24 Abbey. Yes, into radio get results. But it's almost a not was it. You never make quick crowd or circle say. Oh, me was it? Make quick crowd or circle say or the a boy. Back or the kunduma name you. It's the crack or say me happy birthday, special happy birthday. And come on the nurse ni bako. Na down for nurse ni. I find Barbara. Barbara, we are nurse ni. I from my nurse. Barbara that's no. Yeah, now Barbara ni now the chima remi na. Barbara then I say it's happy special birthday for your Circle fast food. And come on Barbara, my nurse. Our amasaman. It's DJ Hitman. Michiao nemo muzila so also. Zilajan. And I be chia no zilla say it hate me and chami bi there be it chia ni no pay menen wo case it chia ni be no pay catch o de chia no wu chia no we make catch no we no catch zilla say me chia no but still na menen wo case chia no but menen wo case okay it zilla any wasti any obi bi opezi gasem na afia me chia mo me da se DJ me da se zige bi kwalo ebra so yenko na yen sorry so bra ko bra yen na tiefo ase na yen kan kire ye ho se yakasa aban a omamu ni nyina aka bom ene ye aban na ade aye ma ensem we no ye den Ghana fododo na hu say we are part of the government and say omama nyosem kankan na aye omoye no na ma Ghana fododo na dodo na hu ni say aban ye kan ye nka ho those at the top na omoye aban na so ko ma chechire no nyesa na ese kono oman bi ebe ye no ade ma oman ye ye ne dimu eye nhyehyɛ pa ɔman ne mpenimfo de agu akwan mu a ɔman ma no so di so ene boa ma san nhyehyɛ no eye adwuma nansa na ɔman no ɛma so bedi nhyehyɛ so no agye sɛ ensanna ho bi si ansa na san nhyehyɛ no ne mmara no kɔbra ne di so wokɔ amanya ho do pia ye mpenimfo ɔmo som ɔman mfie kɔ mfie ba no ɔmo akɔ ho tutu kwan akɔ school ni ade na they are aware of what I'm talking about say session ko over speeder o ho na wanya we say bra office na betua sika anase besin kwadam they are aware you find no yes they can do same here but they are not doing it instead of them to enforce the law they are there to massage is your massage law no ni penim hwe animu akrokro in the area your men no men ayebasa we beg them it is about time they take tough measures. Na mo ma nipa ehuni say yes enipa wa say de nie we ma nya ni ye ndi esa me ho hyehye me nipa ne hwehwe animu ene mra edidi akro no ena boy form we have road safety authority national road safety authority we have them we have the MTTD at the police department say we mo enforce so that drivers any passengers commuters motorists we make sure so bi onam kwantempon so be di ne mra so what are we saying tadana ubia de opa because enforcement no enya adwuma ye besere for the third time ye besere mpanifo omo family mu oten obi si dan se bia nsuo yire fa muntungu se mu wiwe na se okwaje permit efri assembly ho ani pa kro ma permit ne munchi ntum munyina dio munchi nkotomo nsa because on pegana for ye na mna ne munya den ahyehye se sa ne ma na sha se abra I'm telling you say within a short years no one say Ghana bet transfer best sakura but don't say betumi put in measures and what thing na atumi ama nipa ho ahyehye na wamla say odin sem huna de ye huni ye wa ha foforo beba bio ne asan be kasa de betre o ma mire mu odemra ne ye nyine ye ni so wa wantumi ani so no na mna ndo ato level okay na ye huni say fi ye yo mama say de ye de ekwa de say jungle mu ne ye we emra chichen kuma na sententan kia kese nti ebe na musa nti o ma no be ye fefre kɔbɔ man emwa ye nya mre mu ɔden ne nya ni po ma mra no edimu na fi ma hye badwafo ne nya mo so mfaso fo now nya mo so mfaso bi ko mra mo kɔhye ya mfa anya hwe ya bo mo ho kakwa sika de mo kofi akwan kɔgye sika 4 billion nipa ba ko bia walusu akwaji omo kɔ setting allowance batim fee travel allowance ehun sika sem credit ye tomo wo mu mfaso ni so because emra no mo kɔhye ye no
yamfa mobere Kade yamfansi. Edi ebesere. Won wode nyere obon ho na mo mamre de mu nye den. Na omo hye ya ne ani so. Na ba ne saa obia be na sere na Ghana ye beku ani. Kade yankwa Premantum Eastern Region wade nyina Regina Bempon. Eastern Regional Women Organizer hopeful incoming. Manopay yenchia papa nti mo amwo Premantum no MPP amanyoko no samo traba na makai Regina Bempon as Eastern Regional Women Organizer hopeful. A new voice for women. Regina Osei Bempon. Ano da sukodi wade nyina nti no a Premantum for Omoko Traba na MPP no makai Regina Bempon as Eastern Regional Women Organizer hopeful. A new voice for women. And I pay ye chan ye papa. Well, Asana Mekon, so let me say happy belated birthday and come out, Madam Shelley, US, United States of America. Happy belated birthday and come out, Madam Shelley, US, United States of America. Happy belated birthday and confirm Madam Shelley, US, happy belated birthday. Yes, yeah, if I not so, Madam Shelley, no, happy belated birthday and call and famano na endra ewa wada and pay yama happy belated birthday. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I guess here, and come at team no. Ishaba Kojo Samibi, Ora Besmakedu say, Man Bizano pay the sports by Ziggy B. Michael say, DJ Mario, and I feel Kofi Taylor, and I pay why you late here, papa. Your friend Hitman, good morning.